Set of feet, muffin and no wapping. Send me one of my combat too. Need on you, Musupi. Send me one of my woo. Make girl no. When you're me upon the set of feet, muffin and no wapping. Send me one of my combat too. Need on you, Musupi. Send me one of my woo. Sama wo kwa chachano enye le tipeni mote yo so kam no treka mi ese fie yo krukrunye besi makono otutu so yo ko concept no mi am Christian Asem di catch my men ya no press station and one is that so kala ko bibi ya wa Asebidika, among 45 years. And you're going back to back. Community Asem Dika any asantena se no said na watwetwa we ya no sabe pepe ye den sam enam papa oh nyaminia gabinia mintia kabinio ene ekwakwa memene da na edumi menda so dia Ghana yana arewo wom eni je wom abutron su wom pa Tie nyuno Abrawo Kebinia mintu mintia
Anopa nonso about community aduonum miensa 753. Mame mo achimo akwaba. Mra Ahenkan 93.3 FM so. Eye Asem Dika memeni da bia. Se de da ye no anopa nondu. Na ye dini na abenawie ye. Ye botaye ene de edi dwuma ene se. Enioma ekoso ompotem ukrom omansirimu omam. A Dika. De ehama omanfo asetena ye den. De MOB nkonkan. De omanfo ntumi nka no. Eno ne ye ka. Eya Asem Dika. Ano pensu nyame adom. Na wotwum ye chin so enyansem. Ensem enyansu Dika editie. Eno ntie bedun komo pa. Enyumi nti maminchia adwadifoni na. Enyumi nti maminchia adwadifoni na. Titu woma tontos nyado mako enam maminchia womo. Omo ton rubber obi odidwa bia. Anpencha sonkonkoma wo. Enyumi modia. Branosin ena ebonyum amame. Yo, yati adwobojo yati. Mo yati adase. Branosin ena ebonyum amame. Kwame Asante Adimiko Facebook Live and YouTube. Billyman air technician on duty. Jumadi obi odimu chame ayo dian kan Kwame abua so ni ho a. Ena me metinem emano. Deviano babe jaba di kokoko. Meme. Ya from Mr. Ameyao owo Asene Bangalore. Ebi efro master cause so ye master ansa okwa homegye mu okọ salvation e wa achima sene oti Bangalore Mr. Ameyao Dodona from master and pay special good morning and come out na no pemeko Asene manso across the district Asene manso across the district enti nkran kase miensa maboyi emudian pa na mikom acha utie wie we are member Brim Central Municipal Assembly. Na Asene manso across the district no. Aprokumase Achimmanso big tree no. Ebusia, womu yensiesie kama 21st June 2021. Womu yensiesie kama. Na kono nyamye ni mnikroni na efe pa. Na so less than 2 years. Se me di sadie big tree no. Ne entrance ne bobre chrewa. Oh, you clap for me. Obebo onsem. Anope bedun komo pa. Na afi Achimmanso edeko atia kama kwanta. Ekwan no. Etota enipa ma kan ma. Eno se bedun komo enanopa yi. Ye wi a ebeba Brim Central Municipal Assembly. Na emu nkomonso ya babe dibi ni ababe di emu nkomonso entina enche enemi ni brekra pepa enche DC ma Asene manso across the district ni 8 ebeba be cancer wo studio ni eni na friase ene Asene manso across issues ni na titru ene Aprokumase Achimmanso big tree no ni main entrance no ene reception no ena afi atiaka makwanta ene manso kwanya enso twa nipa ma no ni mienu pa ne bedun komo na nso mfatamfatan bi wo no muntino mo Asene manso across the district no yenye nipa DC 2 na watiem yene ne ba bedin komo obarazi zeda moda kono mame anuti muti enuno na mesi Asem Dika mesena ye koma wu master Ameyao Asene Bangalore Iguma me branosin Yiti me ye bedin komo Ati fo munchi A taxi drivers mi chamo A trotro A taxi
a trotro, a taxi, Debian or Debiana Jogo, me, ha, day, at the hall. We did catch my men, see, I know what you are, press station, Meton Saka Cote, and one is a Tata, so Carabo be Pipia. Oh, and we see my baby, offer a boy the mamma, now we see a true mementa, Miku Crazy, the best programming as Dika, and Sana, Mako, I saw them, Mako, and put them in quality, you know, you put a quality, or Betty, I don't know what I'm Asem Dika, Asem Asem Kesi, and the Ahenkan FM. Achim Osenase, Homecoming no Orokodo. And then a deba, who boja data, and anima trankunya from penufo MPs DCs, a bemum penufo chocho roto pet, a dupon woman abe yomuti, and watch him Osenase and ne. Jay, Ajay, and you are me, and check as an RC primary no, one baby anniversary. And Finshama Kumaku Ediosia 60 years. Woman papa, Omoyane Ghana boss of Pepe, Omani Ghana and Vienna ebo. As an RC primary. They are yet to celebrate their 60th anniversary. Omoba be lunch. And in Thomas Yankanche, a Jumefoni now as an RC primary. PTA Mamu Maguskumon Munina identity, not that you so my sound quino. School Management Committee SMC4 and a school for Kainina. I work for and sorry, and the school soon Kaya wa asinity through Mensinumina. Asin family, Asian Kancham Somoba Bedi and Fincher Dusia, Woman dear, we no more baby celebrity. Na Omoba be lunch no eba bekoso. Nyame bua ukua da June Bosome, Neda etosu du 9, Ewa Fiemu. And Asene RC primary no 160th anniversary no one be lunch ebekoso anapana onkron ewo Asene RC primary school no nanim wono mo a ena dwumadie no ebekoso na botai no ne se wo mo peso mu sikeji dan sanso mabo abe ni mabanfi enti ene wo man kasa be keka mo nsase mpinfo kasa mi se bakofo nche damfo obakofo nso ne nsa enkata nyame anim enu ti saba tu ne ya wo mzu tu ne nsa na ni na akabom empunto ne wo mo pre so mu be sikeji dan omu wi amasanso awie wo mu computer lab omu be wie no ena afi ne krakra no Asene RC prime minister wanankasa wayare ne na nye chese ewuse tam entombe waya edan ni na entweni nyaman kese miensa suku ni mpenfo adiasi omani so epeso mu bodwada taa di enfinhia duosia na omode pesika eye na enuti wamade sade ne se womsro obia se obia nyiniti nyame bua June Bosome ne da tosu du 9 na mo metai wo machi no munye anniversary no kama lunch no fra wo munye lunch no kama ti lunch na chi no ene ebe mu bre kropotia anniversary no ebekoso special guest of honor eye onumnyafo Alex Inku aka Abo di abo no afuna huru abo on ADC Emma Asenema so across the district nyame adumane yanya ni edu ha me pacho Asenema so Asene RC wamu 60th anniversary lunch omo babe no bibia ni na se wonte adia oyo wofo oyo school obia wonti bibia se no for 0553 799 639 0553 799 639 Nyame bua June Bosome ne da tosu du 914 yenkoja Asene RC primary na wo munye omo lunch ne kama odewale
sha na me si hweguma me ate fafo me tiyamo empumbo ko ode wale o chradie se oben o chradie wikidi o chradie senior house master madam Pamela ano pay me job papa boom te say Mr. Sign ozo ye security man e wa te fa senior school na me so da for me chiamu umbombo ko de MP any MC you mote say assembly members mamincha jadem assembly member honorable Patrick e Japan honorable Patrick e Japan and afin chebium koma president Emma Bok Money Foundation president Emma Bok Money Foundation omanfoti paye ba ko pa eno no aka Mr. George Niaku aka Bok Money president Emma Bok Money Foundation ano pay special good morning. Okay, mi penini atenase mi be free mi koma twetwa medin kan ate hu akire mo say ene ye call the biggest tree in West Africa. The biggest tree in West Africa. Enye Ghana mpo. The biggest tree in West Africa. Abrofo broni kokko ma chen. Ya fetiri gongo tina plemba Ghana. Eba achim aprokumase aden ya oba behwe the biggest tree in West Africa. One of the biggest tourist sites in West Africa. Na abusia eniji sem ne say 2021 ena ban ni mpanifo hunu say dabi mensin mu ni mpanifo hunu say dabi the biggest tree in West Africa ohwe ne bobre pa hwe empo entrance ye de ko ho ko no so a uni ba bia betumi akotena adwodwo ho enjoy kakra eno ase tipa wa ko hwedua no wa besen ko eno mu say dabi etan enye fe emfata the biggest tree in West Africa eno nti wo mu pesika boten ensiesie reception kese edanya office wom washroom wom urinal wom esanso de miamia ni abakosem nyoma museum na woma wo mutumi tonton nyoma na ho no kama baabi o manfo bombe tena adin komompo ansama ko hwedua no ena afi ura baabi a edua ne sini kwan so a wo mo ye entrance kama emano na obeje di say less than 2 years main entrance omo yema the biggest tree in West Africa eye aprokumase achima so big tree no ebusia entrance na ti say tam endi omo de yani na pro say tam afi uko reception on mo na dino mu si na offices wo mu na pewuda ceiling na mo bo ani na ehu contractor no based on what I saw make as a contract na adwuma nsani contract na adwuma ensani bako say na wabo ceiling less than 2 years na say ceiling no ehu esai enyu a enka o okay na bani ebe kire me nipa kro yes adwuma ni na nyame adom mensa aka no 8 Emma DC asene man so across the street honorable Enoch Bani ababe cancer Bani akwaba jao bombo ko de nyame adom kanka o timen kakama o metonka ka you use headset no so you okay so there no problem me okay bombo ko de nyame adom kanka onso ya o from kankam and only kankam bi din command sa ba on David wa makai mikrom kankam forestry commission for officer amentia kankam all kusi udino ase kusi wom yes kusi wom enti wo se kusi no so aya mostly no ene kankam kusi kankam okay na mami aka medin hwan ana eyo momra ne ana o de kawo zanyi sa enti wo de ne yesen mimi de ne kusi buadu ene wo kusi kankam so ho wo se kusi no ene kankam na eko anti keke no problem wow na asene man so across the district saying district boko boko die bibia so ekoso wow buntu juma eguso ayeye no eguso ayekoso kakanka na manyisa district yenyisa mo kan die na do betete nansia ho district de kuma mo dimfe mo ba mo dimfe be sen afe na emphasize nipa nka afe na ya tutu atata ya nka
Ebi I am a micro the Ebeko Square and I started credit. But in name my phrase ye bibi. August 2018. Yeah. August 2018. Yeah. 2018 I'm buy. Oh, okay. Send am operate o obi apartment o man so. Yes. Ti later na ban see dan bi ma na mo call office. Yes. Ah, okay. Enti so far mo nhye dan nyinya mo nhye dan nyedin. Mo tumi abibi kakra. E ba ne wo masua akwan apomodin mo tumi abibi kakra. Oh, as a district there. In fact, say I can say impuntu juma. Ye tumi kapa wo impuntu juma. Mo tumi ka wo. Ye tumi kapa. Nya mo se mo nyin no. Oh, ye nyin ye there. But mo tumi ka. Yes, ye nyin ye no eno nso ma ye nsi wo kwan say say ye betu meka wo impuntu juma. Okay. Ye mpani for moda district na no ye MP, ene ye DC, ene ye godfather Captain Koda. Omo bom ho moden. Wow. Lobby for project. Say district no betumpon. Na as a district bia ewo ho se ne be ne fapim yete district ne se nipa omote mention ne mu no oma sitina mu ebetumpon etefo mu ntio ene enokban ni kire die ntia yete district nti ube me ban no da ma me ba nti ube hu district bi ne asi dan edwana dwalight ne de ke kan a die ntia sa dan ne se we wa ha ope we akwa ase no eno ne ban ni eche no nti ban ni kire district no kra den district there yete district ne fapim pa ne se ne be ya omote mention ne mu no omo asetena dada asetena mu ebekoso enti dada asetena ebekoso mu no emu no ye behwe ne yanwu se oh e wo se yesi school adan o se ye de nkanea ye de ba ho enu na ye district na duma na ye yes district na duma but obi be support ya no problem. Oh, no problem. Okay. And district no o se wo hwe Ghana ye mam bona it is under local government. Okay. Now we local government somewhere in 1988 and you started say local government send be ya de bia no aban nyuma ana aban hyehyɛ a ye de bia ye hunu wo enkran no na ehu behia sɛ ye de amemu no beba ye fancy mamufuo no o ma aboboa no ntina sɛ uchima no nti panti ne yeti local government no na sɛ new local nkronketu mu ne down no yes timamufuo no aboboa no sɛ be sɛ opa bibi upankyeremu bia na opa sɛ obi be aban be ya bibi ma wa anya sɛ be wo be sɔre ya na wakɔ enkran bisa sɛ obɛfo campo de kompo ebedi military dodo sɛ yansa na wadu nkran enti na ehu behia sɛ ye de beba timamufuo no aboboa no sɛ wohia bibia na wakɔ district assembly hono na nkita obi a wo bia na woni omo akodi eno tuma timamufuo no e ka oma amanyo anas mambo na ebu no so say ebia say ye budget preparation emra no ma ho kwan say timamuni bia tumi kokotena assembly ho etie budget preparation otumi making input say oh mo ka say mo be ya dey we na nso asane your problem we it is anka bia mo be hwe na sai be ya anka mo fam brem so what you say now bu nipa na o ankwankre nipa na wakwa akotwa na watie bi no na won so make you input into governance system na yeah no so what you say enti district assembly as a whole no and already ne fa pempa ne say nipa omo ti district ni mu no omo dada city kan omo ni na kan omo dada city mu ebetumpon enti omo dada city mu etumpon a na ye kɔ no okay ne ehun so I was see a school adan because a school for an Asem kwala nti me ba o me gi so omo dada city mu ne ye say ye si school dan ya ye hospital ya ye we but onso chese ye be so omo dada city na be koso yes yen se koso no ne ye si school dan si we enti ne sa dada city na be koso no eno ne ye den se mo musika adidi ana se den se enti na me ka se omo dada city na be koso no ene ye be tron ye hu se no enkwala wo se enkwala be ko school enti sanity dia ye fa school en find en fambra since fan se e bi akwala bi wo everyone say Eshayem. Okay. So Benanti if Eshayem about school our cross. Man the other sitting mu and okay. And say okay, sanity there. Young concourse school dining be a Weshayem. So what I say, send a bear bema aquala corner and then all for whom bed. A bear how ya should be oh
was say almost security wise. Security wise now see a bomb who buy. That is why district assembly no as dissect. So what I say. Na I share na almost security the buying bomb. Okay. And who send seminar so not dissect and so supervised by dissect no so much share. Okay. No so on my side. And see yeah go forward no the local economy of the people no and no na share na Emma district hospital school are dying toilet any nyama akeka ka on ebe abeka ho be ba chansa what you say nti ever say bia chinia aka the development of the local economy of the people no ene na ye chinia ka se ne mo ne pompon ho ni bi ne nyama nketenkete a ebe ba ho no enu bi ne na ye sa school are dying ne de ka ho no akwan hospital ne a district ye kwan district enya kwan district nya kwan. Yes. Na dey na oye fa kwan. Oh, district nya kwan. The idea district eh ne say district no. Eye enhyehyeye. De empanifo a ewo se omohwe akwan ye ho nsem no. Ene omo ekasa. Na se mo na mo bo mo tudwa. Yes. Okay. Ene omo kasa se o ebia ye wo kwan sei na sei na etie na problem a ekoso nie. Enti ye besere madaroma. Mombra na momba be hu yambo because we share na ya economy ya wo feeder roads ni chese nkron ketuo mu akwan. Okay. So what you say nkron ketuo mu akwan nkate se mo no ma te se bia otopa mo from onyafo san nkron na nkete apinto so sai woni na no yes san nkron ketuo ni na mu akwan ya ye de be ko ni na ye feed for na na enti na assembly no yen na ya sebe ya twa mo adwen siso say oh be pacho ekwan we ehun be hia say e be man the facelift na authority no so e take charge na the necessary process no yet but say no so ensi ya ho kwan say e bi assembly no fi so e bi ya bo omopunum che so what I say let's say ahun e fa ne say ahun ode no ho no a assembly no so etumi fato no so e boka na wa man the facelift no until the necessary authority no about take it over. E den ye ma ebi assembly ye bibia etumi chesa assembly ni ye bibia titu ebi a common fund project bi etumi such project ni etumi chepa. Oh yeah, edi na wabo no a common fund project. Common fund no so uhwe Ghana ye mra na eba bosom miensa bi achi. Na bosom miensa bi achi na ye eba de. No no asem na ye beka wa no. So what I say enti serve udi yese kwancha de fe ye disika na ye de yama contract share contract we ye de common fund and common fund no so it is expected say every quarter bia embra first quarter aba second quarter amba third quarter amba obeye den na wanya sika na bia de ama contract na afi no eba 9 eba 4 times yes afi mu na wo say eba 9 so what I say Matias enti say ebia aba na edikan na toso mienu amba na toso miensa amba na nan so no nso amba obeyede na wanya sika na contractor no so de awie me ba cha na be ka wa che enche no ne ade a emma ne delay kaka enche but delay okay so what I say enche ya aside common fund no sika no sika ben biem na mutumi de yempuntu djuma o district mu for example your donors say ebia organization bi etumi ba say ebia ya feasibility study ya hu say ebia ohiafo omunsuo omonom no enye enti na ebia NGO bi say sanity de be fato hu so na ya ne assembly no ya ye hu hye ne ahwe na ya kwa ya mom okay me ba cha wa cha say yes na assembly na e de anim na omahwe na omaye me ba cha wa cha say no nkoda biom no so no as an assembly no your assessment assembly no assessment say every function year bia no assess assembly no say assess una say to me pass omo indicators so what I say ya ba we maye so omo ye ni na no mu se mo pass ya eno nso no sika bi wo ho a eno nso ye de ma assembly no na assembly no de ato na impuntu djuma so be pa cha so what I say enti ye ekwan foforo ana ekwan da ho assembly no tumi nyeska
esanso e de ye juma asene man so across the district mo IGF te saying say IGF we kuma bi o sa IGF kuma sa kuma bi asene dwa manso dwa across dwa any stores ne nyoma gumi those mo ye ne odan pe o so wo hwe apart from say as we exist across and say ni a uniformed market na munsi bi mo moy so across market is ongoing me tell some ye no oh no yes and I make say who should be business and a project ben across market na project ben sika ben on dey 1 million per conference okay wow on be there sika wo no mom de be ya na ehun sika na mai recently what there me say yeah fan and na watch so no e de call na watch me do so no we hu na contractor no oba say contractor across the 40 oh na yes say no corner me catch no say na say ma say kusi say be me ye taza no me say de tate from one no mamba wo me say be me demu me ba me ba open ya we sense magu ano yes ya we sense and na what confirmations in so no aba yes so what you say e no kan say be me ne me papa na ye to anamon ye call offices to offices so what you say enti no say be na ye documentation bi nso ni a me take part in making the documentations so what you say enti no metimi aka be bi an hyehyɛ akwakodu me pacho na make what you say yes assembly nankasa AC 24 stores lockable stores e wa across 24 makuma 24 abronsan kase pa menim say what for across and nansanya me fa on my kwan so na me fa oh kwana kwhwe oh masa omo flow so ato oh kama contractor na ashe say within be 2 months from now obe ni commission internet say within 2 months from now obe wie and also chere say next week obe site ye wo sa nkuma na ya maame mu etenemu eton ade no eno ye is it 362 also 360 so 324 yes stores and no na ye there from 1 million per constituency but assembly na kasa so afat no so wo hwe nanim na ye see 24 lockable stores SAS can say no ye from your assessment I friend the depart so what I say depart for assessment on by ye be na ye de depart na no ye be hwe performance mo modern mo say de mo ne matia say number obenya no ne agina so convert akọ cash ne de amount eno no almost call by percentage okay and you know say be your man average and me to ase amusumanya bi nansen na esen there ya modern mo kwa nimu yes asane man across ya bomadi hwe na o ka say say ba no educational infrastructure say school adan ene nyama yesisi nko na ase district by from 2018 I started existing. It's been 5 years now. Yes, almost about 45 to 46 schools. Within 5 years? Yes. Moti, yes. 46 schools. 46 schools. Yes. 46 schools. I'll bet you my baby mo is nurse. I can't tell you. Kakra minim ye oko supon so. Yeah. Say enkra ka. Yeah be I no mo twenkrata no. Oh that means so hwe no aka ne pempen ama me ya say me pese me be say bia botumika yes na me hwe hwe nkata we ifufa if the district directorate of education the patch what good for mo titu enipa ya menene di nkomo na no pay asenema so across the district honorable Alice Kwabena Inkum aka Abo ni 8 otua no atiem Honorable Enoch Baini enebusia menu no ehyampunumpu anum se nti no enkomo odie me pese mo amo asenema so across the district no mu show interest pa papa bi wayi wo fa hia wo asene ena asene schools no PTA mpenufo no pato mu ntie asem we pa na mabie phone lines atum na question bi amobi mabusa ban ni yes say ndie sabi munyo din sa so pa oh yes na say ya ye bibi o kroma say unim me ba cha what say yes enti u sa ubie we fide no tuma lines no tuma yes enti for ebe fra I confirm e dey amount so wo hwe enkro wo start from eshayem e dey ba kro bia no a
ye buy as government ye ho embon honum na me ka what say na me school adan me yes ba bia mo ahye so de o honum e ho na me feel o fresh ayem e de ne fantefo no bohye no yes o na so ka message kakra o me fantini sa yes ti botum aka fantin oh yes ye botum de tin komo me din de binding ejiri Enoch binding ejiri Enoch binding ejiri fantini binding is fantini yes me fantini yo mas me fantini pa o nti ye botum aka fantin akra oh ye botum aka na anu pedi fantin komo ani me ni fantin komo oh okay ye din kakra obu kama medin me fi wa chere nti no botum ebu akam obu kama e be fi ya akotwi oh mas mpo me fi wa che nti no e ya no oyo kakra school some and akwantu Asem nti mo rekomia odru bebe nti bo nde kasano yo wono yo that's why then e botum aka me de bo hu mo fa ba de e botum aka okay nti bo schools a odru mo ensi mo be mo esi bobodo kakra mo hwe ade me ko eshayem Zion Primary Zion Primary yes anu na ekeja na primary and okay primary Zion Primary class 1 to class 6 class 1 to class 6 okay your mom e fa ne say you see on school dino including ICT lab teachers what is the name staff common room Asem Zion honum a yasan so amom 10-seater toilet facility ultra modern one okwa nkala no se bi omu je omu nan wi a omu flash so omu ba bi omu wi omu hro omu nsa ene ade afi ye fi honum a na yaba across na me ka say if the me can be here o pese start free eshayema na erudiba yes so honum na mo ne central region for bohye no emre na emma ye kwan ebrom ti ankasa emre na emma ye kwan ti akababu ba bedu e friend say asane na say yemmo no tofa schools are moisi as a district within 5 years yes asane man so across the district 46 yes hospitals and ayarsabia yeah hospitals as district yenya yeah no yeah friend of hospitals yeah friend chip compound okay health one the more system of renaming a typical of them asani clinic so one asani clinic yes. So on the way and see man van fidiangum oh that fidiangum say musi man nyam na mudi gum there you see anything you work individual corporate responsibilities. Kusi. Se metwe me yetima muni. Yes. Se ho ba na se onyame someda ya. Se e wo se me ye bibi e wo me krom a. Bibi ansi me ho kwan. Me pa church. Ene no kre. Eno so ka me so as a citizen no. Se me yetima muni e ka me so masede no ho bi. Ampa me kasa kra me boso. Se we bua na we bua. Yes. Ni na na yesin no. But na me problem am wo mo say mo amfan fidi angum but mo commission. Oh, you see, and I make sure say. Sabi yentumi commission no womda na yemfa pin kwan kwoto. You say bibi kakra. Yes, you dey nema gum. But just that enema you dey gum no, na endorse. Me pa chawa chese. Enema na you dey gum. Anema mo dey gum no betum dey start adwuma. Yes. At least enya hwe kra no. OPD fencing services. It could have provided. Oh, okay. Na me ka what you say? Matias. But na ehun benya say niam bi ba keka. Ubeshim kinamo. Yes. Anything as assembly and only one of the typical offense role and I say juma so assembly no ye bo ho say ye. Say ye hwe na say bibi ekoye and bibi enkoye a ye was say ye tu ho na mo. Nti mutu ho na mo ansa na Memphis be boa mo no. Yes. Oh wow. So what I say eno na chere say adwuma no e fa kakra ya fe na mahu ene na mate sa asemi. Yeah. So what I say enti no anya say be assembly no say mo wodan a motim just like that. There be. So what I say adwuma so kase pa as assembly yeah. So what I say yes. You don't only exist say that common fund by AI. Oh yeah want me say internet generated fund IGF no AI. Na me ehwan. Etimi nya bibia. Ehwan bia me ehwan. O so what you say? Me ehwan. Enso sa. Me ehwan. Enso asebe ye betimi ye de gu ansa na. Anti do market dey na mo market amunya be 5 billion. You see 5 billion say. Kusi sabe. Asene man so across.
answer na obenya internal generated fund timamufoɔ no nso no ɔmo asetena mu nso one factor me pa church say the economic status of the people no a factor wohwɛ yɛn yɛ hɔ no ma ɛyɛ sɛbe afuo yɛ farming yɛ sabacha say no sɛbe onhi fancy okuani a ɔde ne board yɛ ɛbɛdwa so aba beton ahen na akɔkɔta se no na me ka wati ase metoase a na ɔde ne nkate abedwa so nkate rubber baako ba beton na akɔkɔyɛ na me kwa check ma kwanta me kom se edwada na edwada pa na me ra ho so enti metoase a edwa a ɔmanfo du asene man so across the district ni mu no ani sika nka wose mu kakra mu so munya aseto no ɛwɔ fam enti tu ba bi a de wose mu de omoto no kra yema omo no en contem mu nya sika no na wo de aye enti anu ma we na mu kirem sama omo ti ase sa oye kirem but de bi obekɔ no mu bomachi now you see say I think about 2 weeks ago yani dwadifo no ya maame mo kokosia sabacha say assembly no so ya wo honom say ye be every blessed day bia no ye be stakeholder engagement no traditional authorities say dwadifo e pa chacha say political parties ekuoko taxi drivers credit unions cooperative societies sabacha say also ye ni omu ina hia ni ye ni omu ina edin komo so 2 weeks ago yani ya maame mo dwadifo no ekokusia and ye cheche mo nsem wo che concerning market ye pe sorry say aha na ye dia kokodu aha na ye pe say ye ko the next time no ye ba be ni say enti no na ye cheche wo nsem e de trauma na so o chirima mo se de mo tutum nyama mo nyi residents in from stakeholders no there be the moment ye be yi stakeholders no and I say fancy timamufo afim no then assembly doesn't exist mutaye town hall meetings yes and when him say even as ye general assembly as assembly e ma kwan say citizen bia to me baby oba na baba betena se na watie assembly no ne bobie ne nhihye within the next year and the next quarter and the next fancy 4 years 3 years emrama o kwan say betena na tie bi obi asin o kwan within 5 years and another 3 district we every odan ho no mosi adan makomako aduanan ensia no ne school dan na hospitals nso aya chips compound mosi na me meka asene de no okay miami krom ehayem ya ma contract na ehayem nya nyoma me krom ana na opian ko no ya na opian ko eye enchiche no so I say ye penfo no yade honorable DC the boss any honorable MP any godfather Captain Koda omo boy papa so wo hwe de bi omo nda they always want to make sure say BB ebe cost for your district and say ba nkro doso we last year statistical you know you won grow 300 and almost 24 mudoso ya doso nkro na sope but ya chane kakanka so what amu bia nya bi ya chane kakanka na me document we and no say out of say nkro dodo amakan na aka nkro say almost school adan ebesi less than 12 nkro yes 300 and something yeah akabe 12 per dan na musi ebi wonu mu a e ba e just a renovation keke and na ehia okay me patriotic say na ehun nya say ye be sanso abu dan na gu say what say and no ye fa no value of money say what say and just say but before that mo hwe say dan wa hoden ansa yes me patriotic say so would kusi there would them no din komo pa okay atwaman for nsem ba ye say akosi sen oh yeah atwaman for boys toilet no akofa aba kona ko hwe is your mu isu 1 million per constituency toilet no kona ko hwe na salas wo ye me de 1 million per constituency de ne cheme no ma do ho yes so what I say almost 30 that is 1 Ghana 1 million no Ghana first project toilet no yes okay yeah okay Ghana say enu na ebisi batabi no yes batabi efa batabi won say ba bi a wo mo ebodwa no wo mo park na chi wo no wo the toilet bi so and say 1 Ghana yeah oh okay yeah okay and then na me say
Atwaman boys no must start use sa one Ghana toilet no. In fact, recently they men call. But gusu ye ho adwuma. Yes. And your friend say contractor ba OC friend say toilet facility am atwaman. Yes. Yes, there's a contractor there. You bet me akwa check it. Okay. Sisi our site. So we are centrally until the back check. Me anam ko hu nti me am ko ko. Sunday. Wow. Oh, and mumu. Sometimes the way sometimes the way you reporting also sometimes very bad. About churches. When the video came out, we shared that Daniel pie, but when we went there it was different. And emu dey na waka no. Sa eno ne omo battles no ono mo. Say na pie, ana pie. Ana mi njiro. Oh, David. On say ye adwuma no. Ye hu de anya na e wo se ye kan ne ye kan ye se ye kama ne wo. And also interested more can't see individuate. Enti na ye di videos ne pictures talo ho. Zoom no my name. Oh, David. Oh, T. Binding. Okay, so we share in terms of education I make a crobia say yeah ho say a crobia and I'm baby boy. Say nyame ya adoma na sika bi eba assembly ne futu mu a okay na say aban so ebeso yasen so a any corporate bodies eba beso yasen so a ye be kan wasem ye wokro bi ti se kwaku kwa eno mo yin fasa kwaku kwa no wo fa ne say across ohun wo across echi ya don ofa ya don ko kwan so unum ya don ko anti won fa ekwan na ko asama kese ne mum dabi ubetun so afa bedukrom okay ayi nyame bechere ana dabi o nyame bechere wo fa ne say manso side ha okay we udu asuo so won say asuo so ekwan bi da asuo so ha wo fa ha na wo ko tebita ose ho bedukrom ampa ti koku kwa ewo tebita bedukrom electric okay enti yame ya adom se odom fo bi e de skabe beto assembly ne futu ma ye beka koku kwa omo kg ne omo GHS ye beka wasa ana miam krom e shey Islamic omo kg so wasa ene sham no krukase pa on oh e shey yes e shey population on be do 5,000 oh yeah wow e shey so we are 3 electric 3 polling stations yes yeah bomb pie po say ya me be ya do nanka kro nanka sa on it on e benya electric because chrono eye shayim esibrum ene mante ene kabom na ye one electric okay shayim so eso so o hwe ye Rakia district na eye 6 in crankes na 6 okay ana de ni swakra wum anani me acha o koy reference kakra ho great sakra wo mo district ni mu na I think 2019 you discover Krobi and Krono de bia Krobi ya mu foforo Yakobia hu foforo obi wona sa one ne yere ne makom to metion ya tie kuro de bia ye hu kuro foforo otwenya e wase na man so across the district otwenya anope otwenya fo ti a momentum achim otwenya yeah okay e kuro yeah omo kire mase yes yeah oh my now ya kwa ye djuma wa ko bi sta na say enkro do so atinyam ya dum ne ne empenifo adum omgus ye obia enya yeah and onye enye oni MP na number but mami mbusa we unsa MP project be self help project yeah AOC schools title KG oko nyambe chesi AOC akanwram sa project no no bibi kakra enkanwram oma basa itabe enkanwram na ntia make sa say me asukuru ya me constituency no deputy youth organizer MPP okay ana me boss any MP no so mo ye one okay so we baby MP juna no me boss juna obi okay enti so me boss ade bia no a e wo constituency no na district man me boss ni MP so sabe
ono so onim na se dem ke munim hu bi pa ye ho adwuma ye adwuma bom oh okay MP eye nhyehyɛ sɛ adwuma no dɔso enye ni na aban betumi ayɛ ɛna enye ni na nso na assembly no nso ebetumi ayɛ enti ono MP no nso bɛfa no bɛfa bi no sɛbe ahoɔden ni ho ɔbɛyɛ ni na abom prɛkɔpɛ sɛ wakyɛ okay enti no ɔne nkro no ɔba wɔ hɔ na sɛ project bia wode bibi to na ti sɛ bia KG ya ya kan wasɛm ya no so okay saa na ti de na me akasa mɛyɛ obezi on de mo bɛka kyerɛ no yes okay me akasa mɛyɛ a ɛne mehia mo nso mo mboa enti na MP na ɔne yɛ ne sɛ me supply with materials no okay na mo so mo de ma ho ɔden no aye enti na yɛ fɛ no self help project enti it doesn't mean say krono na ɛyɛ but MP na ɛyɛ na mom na krono bɛyɛ ne sɛ krono ɛma provide ahoɔden afam no okay yeah na MP nso supply materials no and can rem oh recently I have pictures on it recently I call community engagement to call mama yamane yeah call no oh recently I do yeah I think last cause the entire me busa ne say ukọ border eye nyambe chiro no na said ye awia boy school for ne nante kwantenten aweho ahom tepa eguso mo nante kwantenten ba man so ba school no mo na mo nya ne ntem eguso why kusi eguso mo nam kwanso ya mo hiesie bi de eguso kusi eguso bisu de nke MP na I for nadu ukwe na info nadu it's almost na do lentil oh now you're almost at roofing stage omo di nu aguso afina finishing a carpenter a chrome for now mason carpenter laborers steel benders a chrome for now scan na ma no mo so nya na scan ba no mo akwadro mo nye scan ba say no yeah first scan ma no we don't give them the money we supply the materials and me say mo provide materials no oh no say no there because me gidi say materials na man ntina ma adwuma na che no na ho den no dey yakusi aha and anya krono tin say kozi say na ho den kofom kakra sa sectors no onya abota kakra okay so atase oh enipa ti na ho den wosikase mu na ekofom kakra yeah oh okay okay no kre me ta na sabe mentum futu ngu mafoye na den na bia nka kro ba ko mienu miensa ntia na nka bia kro ba ko mienu miensa na nkwa ya tene se fi en papa no so no kondo oye ni bebri si en papa no so no kondo enti no kondo na oye ni bebri na na aka na da bi no kondo se obema empuntu akoso ntentem yes minim sa enti wa plan me wa plan every if I say month bia bebra mu say but I say man proposes but God does what God disposes. Na say ne plans ne na bibia abese no. Bibia abese no. That is the point. So we see come here this what say. Matthias ye pa. Yes. Well, but recently carpenter for Aboa. Okay. Yeah. Krona kasama India. Ama akwapai. Okay. Eti akase e de begu so akeke. Esusu de ba aprokuma se kwan no. Mo ye ne den. Wako na say. Mo pa chi ana mo gu second quota. Ma fa so na nsen ya. Mo tokra de na mo sisi tokro no. Ba gu on ma yagu ne double, ba gu egu ne single. Ya de ti mo ye ne den. Eye contractor no na adwuma. And e ka adwuma no so no. Nti de oye no so oye den. Oye patch na na ogu second quota. Yes. So o ye ekwan a. The first thing I was say o ye ne say you see first coat our contractor technical almost friend of primer and to gu sa primer na no ma cars na fa so na we hu baby a ntokro ne ade ba bededa baby a we say utu na we ye no fofo dabi ba ni twa me ba two chairman contractors no wo mo hyeda ye san say ye gu first coat yes ye be relax ni aso baby a oh yes fortune na yes that's how it is. Oh, okay. Contractor be that side is. Enti nye se bi o magu ba to ma magu ni ntam na say. O mo hyeda na mo yesa. Yes, contractor be a. Anja no contractor na kabim. Ana aban ne ka. There be send the contractor na. It is in the contract. So wo pese wo ye adwuma na nde. Na o tena se be ye sanso be boss on board ya. Ende na wagu bia na wo call baby. But so wo pese adwuma no ye na eche dia. Ende wo beja to. Na me ka baby be tutu. Aha. Minti we bi da wo pe na me ti we afi unchen. Say contractor egu first coat no enye say o megu second coat wa sheda pa o twen no ahwe ba bia ebe tutu no wa felefele onna yes anse egu second coat yes say ye ni pakra say ye
na mu de etutui pa aprokuma ne across one etutui pa the meaty rainy season in Switobe nte yi ni yem tutu ni ye nte ono so afeli na kama yes what feel into what feel is ano na che say obegu second coat na no to begu ndaben oguso was start oguso so yes minim say was start free asuo so ba that is the point but oni site all side ene bi ono mabonsa ho all side o fa order be all side fa ono mo Monday you see udu Nazareth ni fidie ina na gu ono yes nti da na so ni side na sa fiti Nazareth ono mo ko across kunum na nkasa no so contract na she wan na yesa adwuma no efi fa efi Nazareth ono mo ba bia contract we efi ehayem aba besi afani say asane same person the same person and onye no ndu across na across kwa na time oguso so wadu kwan no fiti ehayem a de ba eba be across oguso kuzi oguso ayo yate na yenam sa leni mu na no yenhwe the biggest tree on air say adwuma no okay the biggest tree in West Africa adena fine strategy mu use the agenda mpinifo fire na mu twin was perfect wiase ni na atemonka said the biggest tree in West Africa so many years obian nsiesie mane nya akono da but mu pensu mo ba be yensiesi wono mo kama ama empo achimu dan dia na eda so no mama ya tia se odan no ensi ne municipality mu ntini eyiaba asenema so across district ama mu change di ni free achimu odan big tree eba aprokuma se achimma so big tree kama my renovation aye entrance no less than 2 years 21st June 2021 next year ene benya 2 years na entrance ni na teacher pansam contractor na anya dwuma ni ya na what's the problem kuzi open the crepa oh yes okohwe entrance no enfa na nesi site na kasa sabe ne itself na kasa esi afom yes meboa enti entrance fa ho no mu kwafum entrance na ye na esi afom entrance na ye de deba na ye enua edinua na ye ba man fa enua pa no enye say yamfa enua pa enua na nyanyamya nim nipa enua na nye so wode my chief for share Facebook live wode dadie wode dadie kwa na kosi wa kwa enke behin banka nyententem let's not also forget say okay ya me ya adoma ye mpenifo ma me mo ye mpenifo ye honorable me boss honorable DC Alesinkum ene MP ene Captain Koda ene Nana Obempon Sintimpoku okay omahene ewo manso so wo hwe anamontu omutu ye hwe kusi ma me mo background to funny say tourist site na yeah big train okay big train no ye papa na me aton safre no obi chebelamte Jake onna na ye kufu happen so no ye tourism minister okay enti ono e no ba e na 2004 obe one facelift e no o de beka tourist site e wo Ghana me pa cho atiase enti na ade no wo ho but na sebi obi ye hu but na ye fan ko abamu say one of the tourist sites in Ghana okay ntu o phone no betumi akọ Facebook live na wa monitor de ye kan me pa cho say wo tie radio betumi de achi o Facebook live the biggest tree in West Africa aprokuma se achimma so big tree no ne current state ya tam taxpayers money and akwa ya adwuma no less than 2 years and drop me na oh yes ntu say nyefe unhu enyefe ise ana enta make say ndade akwa na sabi ono ze ban me ntiase say ade de yaya ye didi dwuma nipa fa won a ebetumi asay but I sent him too much 2 years in mayo I sent him me didn't say you be pocket money e your man na sika na e de kokoye say adwuma no I wouldn't blame the contractor so much I didn't also blame the contractor me blame because one edua no use you na enye duapa because in so togu duasma less than 2 years I said ya na edua na nye and you think say
contractor no or say umo obi contractor wo engineers are omo evaluating no na se ni engineers na enye enti say oye bibi na se bia nko ya me one of your school project yeah contractor no anye ni ye okay assembly no engineer no recommend say no enye ne contract ne mu no ye ka say omo ka say ye ni enti omo no tutu yi na big tree say na mo assembly engineer when no anything I may say me more background to okay big tree no ko and 2009 I discover I no 2009 no we just to this aban buy one can we share anything I may share me din kan say abakwasem no yeah buy no and I am paying for who say no to promote the local economy no tourist site acquire be befa so a yes kapa yes so what I say omo beton aduane wo if you omo cry be form adwuma mu mama ye adwuma wo no yes enti no and omo de koto mpelefo anim and mpelefo ba be so enti tourist Ghana Tourist Development Company okay and be so okay and Ghana Tourism Authority okay yeah and omo ba be so enti omo ba no omo ba be in fact omune Asem Dika the traditional council no because a year assassin ho asem a forest ho asem omune the traditional council na better say but then as assembly no we only we only provided the supervisory role e pa chawa say and omo your contract the contract ne dey any yen assembly for no say who you supervisor abi because no nya say oka you see that is the point but ono financing agency no that is ordinary contractor na buy na make o confuse me kakra me confuse you mato ase o say yeah bibi o dem me pa chaw tie say me ba be bibi o dem me na me ba be adekon o dem so what you say so me ntimi sorry preoccupied na me ma me gina o dem dem me bo amane okay entina se uchema we no as assembly no obebo yam oba be bibi o ye mantem okay enti obebo yam ne of course yenso ne de koto nanim se o ma me okay enti aba bobo na me e no de ne contractor aba and the contractor na aba be me pa chawa say yes ono as autonomous body no or an engineer okay me pa chawa say yeah there and say we only provide that kind of report oguso or yeah that's all so we are only no yes and I'm say supervisor there we shall contract they almost sign MOU and MOU no almost sign it didn't involve us the assembly nti why e was MOU no MOU no yeah the development authority and then the traditional authority and I say man matrankonya including kwanya ombe and e be problem point busa no asem I'm telling you I have even the document I have the contract here of course I may not be able to share the contract but I have the contract here oh okay the contract of agreement no oh okay okay na say u metuase a kona enko ye bibi say wo victory ne entrance ne reception no ye bom so bo bebra enye yi no you can't blame the assembly oh okay okay inte Ghana Tourism Authority any traditional council Ghana Tourism Development Company okay any traditional council no yes and so what your contract no more the stated clearly say development authority no okay company no and no all the renovation ni management ni ehun we na no na be keep okay omo no mbaye okay me ba chawa chese okay it is me be enkan chira na bitimi akan se na be ya se wa bibiri san dia no se na be ya woni watiefo okay ebe hu asama ye wow abusian nipa ni di nkomo wo studios 101 eye Enoch Bani honorable ono ene ye aid ema asenema so across district DC honorable Alex Kwabena Inkum aka Abo one of the youngest DC in Ghana ono ni aid ene ni na hia yene no pempem so na emprempren kuma ye di ne adu the biggest tree in West Africa ne entrance renovation kama wo mo ye no wo ye within 2 years atetia pansem se hu eno no ochrem se assembly no gbo no so bo a enye ye esan se contract no every suro ne buy nso nipa ne board no contract ne nam na akwakoye ensase ni nua ho nsem ntino nananom atrankonya ntino eye ayemfo no ene tourism
development authority for no enya ti nyame adom yanko amasomensa kan okọ achemman so atwaman enkunya ni na penyino otua no osanso achemman so hene ena osanso ebenku hini makotoku traditional council obrempon sintim poku akra wadaro mano poetimen kan mikro na machi yemu ejidi se mpomboko de ewurade ni nananum adum mpomboko mu eya oka ewurade ni nananum adum mane yakono ye de pa na se obi ka sanfo nkwa soro enye ne kure ayfo kwa soro pa ayfo kwa soro pa nana me I am a problem kakra eya ebi hu ni se ase tete wono mo no nyama ya yese de ne nananom ye o ma de egu nsane sane o nyama no Kristo ni bi hu odwin se bonsam nyama enya de papa nana sane tie e wo se hu ni san abrofu na be dada yen na se de ne papa no sane tie mo ni papa no enkano hospital krani ho empenifo no oyefu yo ya onamu bukura ombeto ama okura fefe ampa bibia sesa nana we dia wadaro ma no peye ba waboboa no a yasem ene se eni edin komofa the biggest tree in West Africa aprokuma se achimman so se bi kura wudin hini wom edin na daso se bam West Africa ni na mu jimudin na ni main entrance and reception omo ye ne kama cause uti abakwase mu so many years obi ama victory no atena ye nya akono da current administration yi ene madaroma ena muko wurere ma aboa ma dwumadie kasese course akono ye hwe Facebook live o hwe kura fekeke o hwe entrance omo ye ne reception na kakeke na so na within 2 years next month ene benya 2 years and so main entrance ni na atete pansam enduo mu disisi wo so mo entrance ni na pro o call reception man kasa ceiling omo ye na no efrase essay enuane bebre nyoma bebre essay ewadwuma within 2 years na eno ne ne DC ni aid honorable inokuban ni aiding komo ena o chese ye blemu kwa yi assembly na enye because adwuma we no mo sign MOU na MOU no nso no tourism authority no ene nananoma trankonya ena science MOU no intina na se munimu bi pa wadaro ma sa na tie nukre ya sign MOU no tada na onwe dimu akote pa de tourism board for no and if you about this assembly sisi ade eho no de kuta tourist board for no enya dia this assembly crime call yeso danan yeso yenko ni nyina kuta won sisia bibia won ne kuta won so restaurant ni si won obechebi may rest in peace honorable obechebi but ono no si sa restaurant no uwe ni ade anchebi bia no anchebia na okay muno tino sanete so nkatiwa sanete pepepe wow enti nana na ese empremprem bato wakohwe na nse wahu ne bobre no entrance no wahu ne bobre no adaroma na nse de memfa ho to ye ni ade memfa ho kra enti nana sa me chechem kakra mu a enua na nse na akoye victory akoye duante no adwen mo fa ne se ye di nua na besiese na fantastic enti nuom disisi woni na pro afo chakachaka na atete pansam ena welcome to aprokuma se achimanso ni na awai aka welcome ne pe ena welcome ne so apa enti na sana na mi chechema mu a nti wadaru mo se sia no nanan ma trankunya ne assembly no mo tuwa na mo akọ tourism authority nanim se de adina kwakoye ni enti no wo mo hwanya wo bibi wadaru mo motu sana mo no ne o ke no nukwe ni na se mi fa kwa no so achepa me nkomi ko foja na mi ko me na ma fa ho so mi ko ache
ena na nsenso oda pe na me kontinu mi hu ne o kan na mi hu bibia nti onya ka de nyame ya domo a ye wo yi wa ha bi friju adekodo ma ko he no ma ko hu DC na ma bona mania na se me fre tourist board for no na ma ka cheo tinu sana te ye timi fa ye tumi fa ensan ko ka bibia until say tourist board for aye ho adwuma said ya onkwohwe de na ye de besi okohwe a ekyensem bia no adaro mane aba ona so na na ye free big twin entrance ne reception so no eyemra wankasa okrum achemman so baabi a ayarsa bia wo mo hwe nipa ege wo mo nkwa ansa na bedu ayarsa bia ono no ekwan ye kwate akama kwanta no eho kakra no mejidi se nso bi down mo a nso ni twa ejiri ni pa amaka anko kamba na no adaro mo watesa ansemi wahu bi oh me hu ni video kra trendy da ne teni se eho no nsuo no tete sa netie na obia meye kwan no mpo na enye se ne papa yi wo contract ya ensem Memphis na oso no a na di misika na ode ay cover ni nyina nsuo wo kwan no so cover ta waye so on say blue 40 kra minkan de on say blue 40 as 45 edoso pa papa nsuo wo so pa yes ye hono no nsuo be miensa ne hia wo be enum kra ubeka se nsuo ba ko pe ne down so nyesa ne nsuo tu a ho bebre ti eyi pa papa no say ye obi ye ma aban maniska no on dia no ba na eye no say we de Miami krom dia me di misika be ye ti wa ye cover so aye ni nyina kama akase o di anwia begusu no wa rizi kwa no na je say wagusu kuta na say anope wo say fa won kra bo Memphis abaso cause wama sankanya onu anka nsu atutenka sa kwa no bia ntumi mfa so kra because minim before covet no na enso no twa minim se de tie but nei covet no ye ntino unama problem ai wo ho eye manso health center na nimo no na yira na atokwan mu no entinensa na ayi me woni bi wanum se minyanka mbo ma wutie se ebribe be ma wadaroma okay Mango yete Ghana man so se de ye kan hu bia mon kan tire ye tori ani eto abafi next year ye nto aba MPP bia ni man so MPP bia ni man so ye mo ba ko ya namu ekwan aye namu wo kwa aduma obi abegina ha se awo aka no ya sa de na sa no ho wo wu okwan so na ma ba abegina ha se ye beto aba ye nto aba bi next year ye nto aba ba ko se kura da ka sa eko ni nyina na se janse ni nyina ya kan enti na se wo mo tintini ntieta ni na ne se ekwan na enye no ene se de etene hohawo mu fam no enya de ombeto aba wo mo bo aban ene nimpanufo sobo DC ene MP entuo no sobo no ubafo a manfo no so mo DC ene MP sobo ana ya aban no minya no krini ne Dika na se ono ka bibi se obi awoka obi na o abekachiri na BBS na se sanetia mema ai busuafo no yakọ sanetia dia menti obi a so ma ha meka bibia jemi entino jama echiri na ya himle no kure eho no de esuo ni yira te su clinic no so ho na kwan a obi a wo a ontimi emfa ka kra obenante obi odu ne nsuo na yi a be de se ne nsuo tutu de ho asem kan de ntino be se ne ayi de ye beja ma MP ne DC na aban no anti ne meka no
Okay. Nana ya to ase ba bia ofri ni ba bia okọ na ya to ase pa na so said the Memphis aban mani sika watumi aye caveta drama ufri attack makwanta ba omra cha manso ani mo kakra na no yesi ukuma 120 pregon odawru mo yenso yenimumu duro said the etie mu betumi akototo asre Memphis ama eho kakra na so aba be caveta ni bi na etrace aban mani sika na oba be kwan ni na ya te ase sanse kwanchan de aviadizika ena eye mejina mni bi wana ne ho odin entina nko aba be ye clinic nani mo no kakra bi no clinic nani mo kakra bi no edibia nso obi yare a enho akwakoye din a obra nam ensu na atokwan mu enti kozi se contractor no benye sika ifra ban mu no a waye dodo na mo betumi akosre no ama ho kakra na nso aba be ye firi wo wadaroma to say the can we are co viral in we are sure say obeti and obe kukra if you are there kono ye nyina ye wo ye hasa honestly kunsa ye wo etino if you are there kono ye be kikan ho na ye hia no na ya ye onoso betumi ayaboaye nti se ne waboaye bebre waya de papa e bona baso dendende entino sa ne be no se fidu adako no ne ya hwe ne ahia no nya be ya nyame ya dum na se obetumi aboa ya tse ne okay ne waku wo no atwa ne tie ono de isio to de asem ho pa na senso ne nso be ya fe ne sen e fe no danyame na danyame tete yesa o danyame so Obia danyame ampa wow danyame enzo ni dia de your friend in Pubu ene bonkaji wow okay nana ya te waka ne sa ya te dase na yebeja bresem die ebefiri ma babia no wadawro ma ebeba ona so na yama etifu ati na wo ma hundie ekoisansa ma omanfo akoma basoro patitu ne taxi drivers okadafo ne ayarefo omakoma basoro panti no waka ne san yate die besibia ne be mo nso aso ati wadawro ma no pei na tebe so da masipa ne mo etifu so e da won ase di nyam empire ne e boba mo se mo so da bia mo be ne ahoden ne nkwan ne nimdie amudi aye sa ne mayamaye na akọ abonte na ne sabi oni abane nte ekura no atibi na wahubi nti dese damase nyame nhiramu amen nana pacho fanana no musu hira me kan nana no musu hiramu amen pacho ban ni si ochia o yo wejede so wejede do ho wa se o studio anum sei kaje ne se wo doji mi na o de o kwa ujani nyame a o che na si o ma bia mo na tumba ne na na so ujani no abeba piao mema vi abeba bade na se na ne dase mo yo ya ne obrempon sintim poku achemman so hene ene kodi nkomo no fa victory no ho ene omokwan dan nyame nsuo no ntino ya mompa ese de waken won betumi atu ana momutu ana mo a owura Memphis nso besum na waba beye manso fomwa cause ebusuan se the situation etie na no odin na namba cho hwe no mame na etifo nhwe se de ensu no twa eyiri tokwan ma omanfo bre ewo dan nyame ho engineers wonsema okekani na no omu se concerning concerning a chankama nkwanta kwan omu se na backstage na ye me ne odi nkomo yes na me kan dey na ababa dispute eno no me pa na me ka ata say yes omu kwan no kwan na esiu na esi na aze mutumu hwi no papa bai baba bebuam as many as 48 covered na say wo ye kwan na say from Manso to Suponso Junction o say kwan edema to is it Sinase yes to me for kwakwatia buadua asaman fiti Manso nkwan akokusi Suponso Junction nkwan alone 48 covered there is a problem also enti
a chow say a yakwanya a waterlogged waterproof. Oh yes. Na me ka tell. Ebi na confirm. Now sanso minim ba bi e tatai. O de hwe otra support so na wo kwa as a co tank tinkitim. O ze nso to na atumi ajira fa wono mu nyina. So eno no yi West Akim municipality. Yes. Unya tramanso yafa ne say clinic na. Oko anim kakra kokko bi o trasa kokko efi oko ina hu se otare da kwan no hu sa kwako support yafa ne say e chanka wan kwanta. Na me ka wa chase. Fit utra manso yafa ne say hospital na clinic na. Yes. In so tata house. Na ntino it tells you say waterlogged area. So I chase. Enti face why Papa no why 48 comments. Oh. Why are there? Now show comments so the way we say we raise comments. In so no trust den cry affect no. No. Adwuma ye there. Why are there? In fact. Nyame onum no because me na me kan say omunye covet no na mafaso me faso. Ana omuye nso mafaso ntime hu different no. But man so nanim no nso no enka na koma. Na onte ne tepreku. Oba be na pedifo say wuchi bibi na mba. That is be. Ma ban na. Na enwa ya. Sa ban man scan kwa be. Is it? Na sabi aban no so sabi no ato no na odeka no ntia. Na ban no kire no. Minia. My we are seeing wine and honche no. Okay, say I'm scanner banti no. Na I'm scanner say buy am nyeni na ne ba na. Okay, the buy company said base kasem yi. Ti de ni e den a de akekam ni na beba. We are seeing honche na udu ba bia. Aka obi a. Recently just recently Cote d'Ivoire. I'm someone IMF bill. I request. I'm someone IMF bill. Me ba be phone lines atum we enkoma Asene manso across the district 42. Na me pese concerning big tree no. Okay. I said na confirm me bibia. Yes. Mami read you see mami read a portion of the contract. Okay. Be baby ya keka. Can my telephone na NTB. Contract no say net here. One we development authority no. Tourism development company no. Omo chefa wo contract no mu ni. Okay. About 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. About 12 responsibilities. Inquire contract no. Na na mo there we me just 4. 4. Tinema yehu 12 yes. 1 to supervise and advise on the renovation works. Tourism authority development. Yes. And I said first point you cry bibia. Yes. So 90 adentina ntom so to no mo. So it is cause unim the assembly. Unim se sika ticket ba hu bia sika manfo betu akohwe duane bia enya ba ya wam ne asend ko. Enti adentina mo ma me renovation. So it is not the assembly no. And 2 to provide technical and commercial managerial expertise as well as the strategic direction for the big tree tourist site is concerned. Manya ne tire se omo ba bie ayi anokomu nsi hoda. Omo nsi hoda mo ma me hwe da. Say send a juma ko send omo ma on munsi won mo biem there be obi obeka sa asem no bi anya no kre no because omo wo board board no eka ni padodo a omo ka board no assembly as an assembly just one rep on the board. The board is made constitute of 5 people. But church development authority for traditional authority for any young assembly no. So what I say. Into this board no. Assembly quite or rep. Okay. It is a assembly rep na kwa then it is the board. Nta de ntina mo so for report no mo. And ntina say yan common yan dia wie. Enti say recently manso for edi omodura. Yes. Festival. And festival. And omo nanti fiti manso call ho no. Enti na MP ni DC party for in icon. So omo call any day omo hu baby a akwakodu. Enti na omo buy no there should be a facelift. And even in the contract it was 2 phases. First phase in the yaye. Enti second phase in the second phase of it is to have a canopy walk and then fuel station. And adan ya my back account. Yeah. Enti contract no mu yembo. Na no bada ban. Say no nti na yempenifu akwakowu no. E hu say woni nanaka. Say omuguso omo ne first one omo ye kra say. O say first one omo ye kra say. And I say second one e ba no mo the friend for all you know e be omo ba renovation come the first second phase no. Okay. Yeah, and Big Tree there is going to be one of the biggest tourist sites
your region. Wow. Ti bobo point no one also some be renovation in no tourism development board for no one said there. Yeah, almost said there. Bobo point in an half year for college. To manage the day-to-day operations of the facility in a room. Okay. To recruit and train staff and ensure high quality service delivery at the facility. Wow. And in responsible for the payment of staff salaries and allowances. Those ones are all being catered by. Mention Nanamo DN9 for. Nanamo DN Nanamo DN, they only serve as one custodian and owners of the land where the big tree site is located. And then they must ensure there are no encroachment, litigations on the part and then or the whole of the site and then the management of the facility. So basically it is not about the facility. And so the whole facility now management Ghana tourism development. And omo yen hwe han pa. So nti enya assembly na but assembly no. Okay, Bani Adentina said ye enya DC any MP ni mpanifo tintim kratata aban ama aban be renovation no. Na say no. Mo so na mote ho. Tade na mo san kobo mama ni tata wo say krati de akuni ntim mamre. Me nkoma me ni udi na me say omo ye Manso festival no. Omo ye work. Amo chede na mo dem ko ho no mo. Nti me boss DC any MP any party mpanifo e ka work no. E no mo na nto ko ho. Omo ko no mo ko hu ti say na working. Say oh your friends renovation here no. I am there. Insanity there. Yes, they have started the process. Almost started process no. Ntina na me pa. Yes, almost started process now. Omni the financing Ghana financing tourism development company no. Almost started e di won come out. And even to include the second phase. I benya canopy work. Onim canopy work. Yes. Near wo Kakum National Park ne na. Baba yebi wo. Yes, any fuel station na. Wow. 0201944485 0201944485 ano pay mini 8 to DC Asem so across the district honorable Enoch Baini na edin komo ejuri Enoch Baini eno de pie ma yepi de save ma yepi ana 0554820910 ofreba so titu ne Asem so across the district for no the opeso bi se bia bisa. Hello, good morning. Good morning. Pacho dini baby akasa free. Is it guru? Asene mo. Ene mu DC nipa otu a no atiem otie sei. Eden na woka enkoma ye din so den na woka fa ho. Is it guru jina ye wan ye nto kasa ni ye. Ese wo ba atiri zungu awo. Yet you. Omega school, bridge you all. Bridge na say, it's a good, or more and baby, Okay. Inoko ya we, sawe no. Oh yeah. And you're a school for the first one. Oh yeah. I say yes, Omega on my life. Yes. Oh yeah. Yama assembly engineer. I call. Engineer. Tinye say munko hwe mpo. No. Okay. No. Okay. Mako hwe mu ya we. Okay. Wow. Mate 0201944485 0201944485 and at 0554820910 0554820910 wo Facebook live we na asene 40 asene man so across the district titru wo na nke free anke ebe me de pa na mo bisa nyoma bia ekirema dwen so amopese mu hu efri aban no na mo nsini no akache enchen na ye bisa ma. Hello, good morning. Wontumi anyina so o ka bibi na me ka say so obi su kra wo so wo hwe district new district na so wo hwe mpuntu dwuma akoso e wo district ni ma obi kra wo fancy Ahenkan kra na say bi otena say no mo betumi akabi yes intended there entina obi atumi frɛ but me say titru mame kana o say fancy digru o say digru yes mame on kana comment on here okay ya de njama engineer yama engineer akwa okay so I say okay into my assessment no any bibia
assembly no we have taken notice of it. Yeah, starting process now. Wow. On it so when to me so Bismarck Ofosu or say good morning. It's me Tina no the Bismarck number. Hey Tina. Also love this show pa Emmanuel Fandon so I say hi Shunu Eji so pa hello good morning. Good morning. Pacho din baby akasa free. Nana Muru kwabena ebo asene. Yeah. Mo ya din komo bebe den na woka and a den bim na so person bisa DC ne personal aid. This year na me 3 years say bantino. Me babe too but what you this year original or mine ma oban aban na DC ni aid. Aha, mpese mi busa ne say. Aban ne share ye bobi efa ye bridge bi. Up to now, yente ho hwe. Bridge ben ya e wo yemfa. Ewo Edim bridge na ye time fa so kokwa ama. Ene kwa ye tima kwa mu no. Nyina up to now, yente ho hwe. Sa so na tima kwan ne so a omo ba be yi ye no ende mi so omo si down road. Nanso me pese mbusa isi no ni edi ne say omo ntimi anhye wom anasa omo mfa opepa emmoa ma adwuma no emma so ana. Okay mate o you ano sa bridge mo hwe bo bridge bay de okay ayi de link kwama ne asene no. Honorable MP Oluwa. Yes, yakọ MP akọ akọ bridge na the first time, the second time. Ache. Only the contractors aba one yanka enche nkra. Okay me ba. Hello, good morning. Morning. Me pacho di ni ba bia kasa free. Anwa ni wonji. Anwa. Anwa na so de yeti wano pay. Na me hwe ayi no isu na da manso. Danyame no. Danyame. Memphis, the Panicho. Then I was one who say opting for so I work on the name. Almost a case that money pen. Ampa. I did the Ubuma, not I say a Panicho, dear. Okuma was in your can, we can deploy for my now. That covers no honor on yes, a month of honor as in a Panicho. Okay, next how the old Memphis song. You nim so obey you to me. I cry. Hello, good morning. Hello, morning. A crowd in baby akasa free. Yo, your friend is Cecilia. Me bema but me did Cecilia. Me mpel Cecilia na me Cecilia told me also. Nessa dachi bia ya show ya best sound ya mayoba. Eno ni Asem no. Me say me mpel Cecilia. Dia tell say we dey manen kuma eye opening na won ne kasa no. Then abenu ani ka say omo bebe say ye bo ewo say bridge ne so no. Ebono ye hu hwe bisine osa omusan se ye bo emanu hutu ye hospital ewo eye asene ye park ani ye bo so bo ombe se ye bo so mbe ye the escort to se dey dey test amai enu so ye hu hwe amake se si ye no enyema mienu ambe se bo na ememu abo aye bo na aye basa wohu eti esem se ye wabetena oso okata no won hwe niememu yi ansa na watoto ho mesere no pa medase. Yati yadasi obeyi wunsem na no ban nti si enya 3 issues. All right, so yaka asane omo bridge no yeah the link ane amakrom no na edim de no no sa bridge no yanwie o se no MP na kohwe no so obeye first one ne nkwala no fa so no na maka se eno no ye de contractors aba abehwe. Okay on behwe yache engineers aba abehwe on behwe yache enche okay and results and saying enti responding to some question and responding to saying yeah taking steps. Okay, engineer akwa why assessment you know or the report na be assembly no so assembly no so be take step on it. So okay. What I say and send we hu secure the beba ho na say no there ya hwe assessment na hu say it is within the capacity of the assembly then assembly will take charge. So what I say assembly no masa any contract be no betimi am. Okay, so what you say yes any contract be no betimi am ya wo a minimum requirement threshold that betimi am contract to and no cramp no you say a call region
na region for the we ba sana watimi akoso enti nye project bia na asem no within our capacity ye betimi aye sai bi won ma na ebo yeso enti wo ka kosi se mo tu hwana mo ye tu hwana mo ama start process yes and edim na edim insurance edim bridge no enye de wo ba bia se washing bay for no no say enye de wo free man so Debbie ana edim de ahia nya sa bridge no we de wo me hu bridge na wo kan but edim na wo sa bridge na sanso na but we no wo and wo mu an fie ni nche wona I say yes me we hon mu na MP ne MP the contractor aba behwe MP the contractor aba mo pese mo ye ne sen o say mo ye ne den send there so what ya bridge back e wo mante 20 is it 21 meters or 20 okay yeah mo yama car to me afa so ana yes okay yeah yama car to me afa so na there okay anti contractor aba side aba behwe e bibi anti contractor no baba aba be anti asane for won come akoma to yam okay na me dey we wasane astroturf by na answer na be astroturf no to no on sa ayi de linki amakrum bridge aye kanya se contractor behwe on say kwanya ka mfa so e nipa na fa so kwa fum tumu ya bridge no ya mu betwa amana be car road se na be ya be ma fancy ya kuafo omukoko omo abe ni enwe ye na betumi e de afa e de aba okay ntimbe mu bi am betwa so okay wow okay ntin ko astroturf no so astroturf asani astroturf kuzi I have documents on it to show to you say man can be fine and can be na cause astroturf no menim say one of the issues are asenfo bu afu hu pa asenfo omo come akoma to omo ya bibia akoma no mon kan to yam you see then say ka say omo ka akoma to yam kuzi enye say be nti man kan document na mo ehun sampa mo nda wo ho ana mo da wo ho wadaroma me pacho ma yi afancho okay so wo yi me document na banasene astroturf document no we see no pressure na I really love your show kwa ni kusi bodum keep it up koso adwuma se ya hey this is oti na show me ton ka chepa asene boy Opanka GH osikwa ni kusi bodum. As for the road issues, it's true. That's how they do it. Some go first scooter. No matren ahwe baby be tutu no. Okay. Ntene yasua de. E chief on some gidi some so asua bibi foforo. Ye be mo bonde a pe contractor bi so ne nna di hu komo abisa no. No so aka toto so amaye. Esther Echama esi yenkoso enya dwuma pa enya dwuma den ye dase Francis Ansa Edifree also from Old Man Ekumfi constituency and Charles from Konkoma Dr. Ousefri Yakoto the best agric minister and the future president Walawasama also on never be replace his excellency Dr. Williams Kwakwado Danko Kufuado 2025 ye dase nemu o hwe so ni tie pa se ya na wo mo ehwehwe Fidel Hayford enso di frutadi kwasi mintim Daniel kwasi anan ese o share life yenkoso enya dwumaden se ya happy sabbath enkoma friends of Baumia Akim Odan chapter ti Akim Odan chapter ese happy sabbath enkoma mu na Baumia friends no enkoma mu na onu to ne message o de ba be fam eno no ban ni wadaro mo hu I confuse you kakra. Me confuse me na me bua na. Okay. Me ba no. Okay. Enti asene mo astroturf me matu asempa. Wana mo yetu wana mo pa. Yes. Nana de na menti asensa de no munya ready o mko dwi park kakra na no mdi so agro no. Oh, na you ready. Na you ready. In fact, na de na mai. Contractor no bibia are you ready. Ti wana disappoint was adi we hu. As at the time as at the time omo ye contract agreement ni bibia na na cement ne bo as at that time it was around is it 35 cedis or so but in the cement ne bo ya okay and the cement ne bo ya enti if I say ene mo mo keka o contract ne mo na ehu be hia say contractor no wo de beko okay na aban mo mpanufo ahwe na o ma no contract uplift kakra se na be ya e be ma yes o ya obeboka and the cement baako boy ya
Ti nyoma muntu tumu kan bi na AstroTurf ne delay. Be ba ban ni me ba. Hello, good morning. Good morning. Pacho di ni ba bi akasa free. Me pacho nana mo ni afafe e Eh, what's up? Question no esi oja me ba akutu. Dia nya. Tima Kwan Road nso no. Sabi, omotwa free Asemia ko akosu ommo ayi ton ekwo echire pa o. Dia fa ayi Charles ne ya banana. Aha, sa main road no ma beyi no. Omo beyi ya masa. Omo share ni oma papa. And so up to now, kokore baby omo yi kwan no etre kodu ye ni na ho ni na sefu. Omo twan se ba be ye kwaye. Ansa ne ya san boka. Asa the machine asan ba be gredi so dia. Aban no hwe no on keka ne ho. Anasa MC wo no omo hwe no omo nkeka omo ye. Na nya sa asane die so omo num dada. Yeah, channel. Asem Dika. Okay. Asem for anyone we can anyone go. Asem kuta high one of the biggest more ranky in crew omoto swine and kesi na omoto swine. Oh, so the art part. Okay. Okay. In terms of population across the population pa. Wow. Across the population. We are now about Asane Asana. Manso. Okay. Wow. So but pass and the fortune. Na ya ni omo a enye se sebe ye mpenifo no ana se sebe party no ana se aban no etwa omoja de bia ntisa bibia yegusu a ya tutu bia no yegusu ya tutu na sane apart from omo clinic there has been other renovations across in terms of school down near there yegusu ya kamasem and even wo hwe na mebubo enkura nyame ya necessika eba ya futu mu a ya be omusku adan eba be ya ni asane salvation kg ni GHS ewa nti nya de ya asane bangalo akwan no eno so hwan na edi hu dwuma asane bangalo akwan no ya de onyame ayi ye bofo amayo ya papa Memphis ono ya ne sika ya nti ne hu hwi ya sika because ono Memphis na kasa no oti abanga oti asane bangalo hobi yes oti bangalo hobi so I say it's a better than ka sabi na on one kasa no bro no so kwan obeja to no because he kasem na amana ya din kakra na kusi akabe de document here na ka wakan headline kakra bi anu ya de ahia concern AstroTurf no okay yeah. Mama my kind headline okay the construction of standard AstroTurf pitches in Akroso and Asene communities in the Asene Manso Akroso district in the eastern region of Ghana. Yes. It is 11. And it's on by 2. Yes. Yeah. Akroso and Asene. Yeah. We are beautiful. The MP DC almost to one among. Almost called the necessary authority. Any a young person Banambeba. Namushana. Yeah. So and yes, I said we yeah. 2 1 among. Yeah, 2 1 among. And I make us say. As at the time I know my contract no what I say the contract figures names and the money na and I will say I'll say you review the kakra and no na man a delay but very soon contract and the backgrounds okay about the age man you pass and for say yes romo you do name omu ye mobo na omu man ye mre kakra definitely den ya be ya mom den ya be ya mom okay yeah Bani edi nkomo ni si den na obeketwa to na wo bi obechia no ne ade ana yemfa nkomo twetwe ni si kusi the American say as district in fact ya 2 anamon ya ba bedu baby yeswa ya na mu engine from kra so me ba mi tie di ni pedi na wantimi anyina so yenko so wo hwe anamon a ya 2 baby a ye free ni baby a ya ba bedu a it means say as a district ya kuya nimpa yakuyanim ye best your mind for so say omon koso ana omon mompa ye fantai ye MP ye DC and ye godfather Captain Koda echi na ehu bambo bia na say support bia ombetumi de amanye bia no omon koso ase na muguso omoye no omon koso omon fa amanye no omon nya botren so say baby biara yakase ye beye bibi wo bia no
nyame adom a ye beba be ye ama district no afa ntuma pa efra o bi obechia no in fact say me wo bi a mechia na nim wa boss bo bi a me beba mo Ahenkan FM in fact my yard my boy adwuma me de bia ye de yedi nkomo and wo hwe na montu a de bia maguso a motutu na in fact na ebedi say beba mo abaso na me de nchi akwa me party okay chairman ifa emu de NDC ana oh me NPP one cantina me who party me party chairman constituency NPP constituency party chairman Samson Kujo Ifa Kes ni nickname then Kes yeah okay only there was a simple man who na offer no Kujo Ifa obajoso na party constituency executives benufo nyina me first by me second by me general secretary Ebabesi honorable Boja honor your communication director officer yeah honor titi in our communication nti madam wase okay yeah and we are hopeful say going forward no big tree renovation no e be changes changes now second phase no efrase na amana I nti pay madam wase say yate and asene RC primary for no lunch no baba bi anniversary ni lunch no also boss na ye special guest yes ye baba 14th June yeah 14th June ye baba and that busy day seriously so I show my tire am say yeah and then I acrosec for deba from the ISRC week celebration okay we'll be there yeah table almost about 4 Asem konina na ne invite ade ne invite mo yi ni sane wane sa ose ade ne invite mo yi abedi ntuo sane wane sa e ka ye dada sitina ho so I say but am de no do so ye invite mo dodo na obende send there am kwa mo ye show ye say domani sane o do so ntakrache so what's up any na ka juma no na wan kwa enyi because politics in ye ne amanfo na ye ne woni nipa so ekọ be so se be nipa ho beka nipa ho ka ye nja no esuti a ukọ na wakọ na na kobom na wacheche ne re any nti na ma ye kwa party MPP party no in fact party bia odo e party no so odo nim oh kuzi unim de ekọ so oda o se unim de ekọ so oda unim hwe ye ekoso entinam se odo nim no anya oda nko odo nim no because of development omo pradia call no you see enya you see sabita frachi me debiti me pese me ba me pese u kita position na me pese me ba da ba dintia yes sabe me de baba ya ma so well no pepe mpuntu enti eno mpopo no enti aye ene amunya man nya kono kakra ne buga kura o buga ne say anape mamitia odan kwanta asama honorable Dennis Obiaje me boss dancer yes dancer me boss no Ojaba in fact he has been very wonderful and he now what dey bia fa ho he look forward to being a good MP for Achimoda una welcome my pass mama no but it's the truth yes it's the truth. And yes, Dancer will be a very good leader and MP for. You mean in future? They say. You mean in future? Future can. Say even within the next two minutes. Future. Okay. In future. Yes. You over funny bia. Yes. Okay. Dancer is. I didn't know Okasa. What's it? I didn't know Okasa. Kusi. One man at the Yes. Oh yeah. You are my boss. And one ne nyoma oye e wo odane important titu ne lobbying skills I'm telling you se hemfa obekwa kowura me pa chawa tese and oyo bi nso a ope emabun development so what tese emabun sin ye dachi so that's it kusi oye that's it and across from me no be kwai no problem SRC so wan han sin fantare be miensa sa adentia na say ifra be ko be fufuro okay yeah because ye edan ka mamo enye ye kwa na ye ko so me se tumtum fan ko acrosec program na okay enti matare me ko sesa okosa me ko for ye wi nso a abadin to ne so ejuma na nda for but ye be ni na na me ne bo for that's it ha
be an opa de biana joke me sha many this ya na musini on our bob by near dinkamo by endorse said densa obey ye MP warda and winter some me money so what it was smooth densa obia bello sigo e ye dia hunti no kasa on our bob adi bok money and I'll pay me job papa achmacha say this year when Martin gramu Goliath and I'll pay me job okay na me say bok money ha I me see the piano party piano joke me and I finish Asem Dika ha na me see ye rap shinty rap na me chow obrim ponsin timpoku achemma so hi benkum edema kotoku adi na me chow akrompom bokode anope da se ninji mukra awodi apiso amaye achema se ni munya butre ese mastro tefoba muni across nebenyo openi din krata chire semotu wana mubia enchembete hunsem eye nioma ye tutu mu anunti na munsale ha me si de bia no ba de bia no ba Asem Dika chima menti ajobo ajoa prestation achi meton saka konkote enu ani se metata so kalobo bibia wa o munya mi de mani abre menti abode enu ti ma hu bebe ofra bozi ki maame na wo mi ti edu mi menta mi ku fe slow motion. We can check body lotion. I didn't get no pushing. Aseni RC Primary. Enyan finshia eduosia 60 years. And in Tomoba Bay lunch. Lunch in Omoba Bay no. And the school no esre edme phone na teacher phone woman woni na. PTA woman mako school on mo. School Management Committee SMC. Ene suku foni ni na se na mebua June bosome nda etosu June 9 14th June sada no eye wuku da Wednesday wo mu cheso bia mebua wo mo na omo lunch no mo nyane kama enti awofo en sorry any schools awodro wo manso asene across any odane ni potam ni na munua ba ko na no ho aka ne breduru asene RC Primary 60th anniversary lunch omo ba be ye enu timu meta wo ma chie na wo munya lunch no kama e pa tobu tayo mu de asi omo ni so anu nti omo ba be lunch no na omo di anniversary no ene say omo ba be si keji dan ama school no assign ICT lab no wo ma wie ena afi wiring no ma ye bi ama dan no a special guest of honor ayo nimnya for Alex Kwabena Inku DC asinema so across the district ono no ma shada tun sa friend so na metre dwumadie mu na lunch no munya na kama asine RC Primary artiste hule asinyo
Asini RC Primary is 60 years. Mamo babe luncheon. E call mamo. The bebo. Asini. Eye bo tana mudiasi. E beko some mamo. Na mi shiramo. Asini RC. Na mi si anniversary no. Na mi si luncheon no. The babe bio. E pin for pepper. E call mamo asini RC. Moya de suku pin for. Ha. Bo tiny jinam. The basic KG dying. Ejama sene arsi sukun penni fo nyame onshiramo obi amra bi na yenye ni enye lanche no manu nyefe asene arsi no onye finhia diosia kamre no na mika busia enu nti na nanmo trankunya frempon kakari nana frempon kakari asene hene ejiri sasada na nanmo trankunya bechecho mu chacha mu abepiem awasene RC Primary eye 60th anniversary lunch omuwia na ma shabre kopotia na mese ha ha sho me ba cho bibiani na wonti asefa lunch a ebekoso ewasene RC Primary wo mu 60th anniversary no ho a omodia fresh 0553 799-639 0553-799-639 Onyomo Enkasa President Emma Bulk Money Foundation Achim Achiasi this year people Bema Tintin Gramu Goriat Anopei Michiao Mr. George Niakun aka Bulk Money Unaye President Emma Bulk Money Foundation Perima ousu ejekum achim adubia se hene akrano pemichiao ha nana ewodia dana say wosome ha dana say pusume taxi drivers sada michiao rawu funsu michiao barusu samutie eya semidi kan wantia waja ho ye no obi antimi ntoto yen yinam bawe ye nimpinfo adi nkoma na ekoso Achimosna si 4D den eye home coming 223 yena ye ko bi wama waja wo ho ye yensu apachi across ye jinam Mr. Miyaw asene bangalu na ubo uye kane headmaster enunti ye from master Mr. Miyaw no pay me chow embombo ko dia kura super Asem Dika wa obeso freba sonobra me mom de me pon wa obeso beba sonobra 0201944485 0554820910 call na me bie no wa beba no me pe issues wo issue bia na be report sa segment me de mamo wo issue bia pese ani di akire mo kai ye issues ani di akire doso okumani abo ni DOPDC Omon sa so nsem se ye gina mama ba bia kwa no nyame adom ebi kura sa komusika enti issues ye di akire bebre just report to us ni enhwe ni endi akire mfama 0201944485 ana 0554820910 anya sadia mepon na media ko ya kan ye nchia CK Love ye police ni Mora Kopra Mora onso ye police ni ana Akaida Lai 1 onso oye police ni wachim down and pay special good morning Ajingo Inspector Perry onso ye police ni Esiedu Bequin Nude ana Danso Sergeant Danso monso mo wo ai Asantman barrier e na monso mo wo and pay special good morning and confirm money na me dem na for the post phone go check it okay me pano hello good morning o dia Asem na mana busy ana pe amintia meje oso coach Prince yes achiase Wado post station ho awie. Wado ho you. Mo oni info na doy. Okay no that nse me nkwa na
me call you, but I'm not sure that any Nicola and so mamma. No crime, I got to us. I go found them. The General, why are you mana? That's the in 24 by hot show. Oh, wow. And he said, what could police station now? Almost say, no, and who you know. And then I'll catch Inspector General of Police, IGP, Dr. George, a kufu damper, is saying plain, IGP near channel. Say, on Beshe, a 2 and a mona at Chance Police Station, who may be a to say, wham. Did then I'll catch Reno. I last 2 weeks now, Udina Baledu, and the Belgian commander, where you say you miss a humanity, yeah, the best IGP in 24 yesterday. You see, our police station. The Libya Kama, holding the moment the answer of the banner. A bit the Anamana, Epafan, the Biom one, Umuchu home now, and then so and no much me at my from what man. The Kamich account. Okay, Yati. 24 now, so the Darwin house, teaching on my channel. But at the end of my could feel and she and I could just for an infant with Jim Como. You can go far at them and I'm not in 24 after in prayer. I just didn't 24 my because on the third grammar, not done then now that is supposed to be hotel. Yeah, I want to select to be not. Now go fire the near charge to bar. No be my nazi, the handle over the ama, never found a police from more a chance. Okay. Why you have a police when you answer a bomb in your basso? Go for some no more from where you keep in FM, police in FM, and what about spa or yet our chance. The WBS, the WBS. Because Ati. So ko ya bo a chance ni oman Ghana. Oh. Inti a chance for ni oman Ghana na da wase. Yati ya dance nyame show no pay. Move. Asem, Dika. Hello. Good morning. Morning, Apu man. Boko. Patrol radio kakra. Hello. Patrol radio kakra. Hello. Okay, afiyenti o. Odan school. There's me ya swap. Hey, amomo so. If you almost means you to tweet, and I'm saying a bit. Ah, train catching. Remember, oh, you're first saying. If I'm a son to me, a taxi driver. Ah, what would do on your quaku? Nancy, Nancy, I'm going to see Madame Bako. It's you to good day, who day. If you're more chair, Madame, to the grandson. I want to say, Didiana. My team, Abu Forza. Would you PTA using to my penny thing? PTA use scout you school, and then I'm grabbing on my table. School for basic, allow Moji into a black band on the board and school. I say, Paddy, yes, I'm Susa, like a couple ball. The book told me for damn you could eat. And I brought my editing, my penny, and I see a penny. And the nature in which she. What you see, the mutual man penny, no think I'm about dance, mamma. And yes, we see them, I'm over, mamma. Oh, and yet, and your cry. Yati dasine and Tua with Yama and Yamin shop on pay. Me patria say en quantenum atimu dan quantenum Dukes filling station on mo line no. Light amano ba kwate ibiate e wo hono mo a ama atiagu ko ekwan mu on. Atiagu kwan mu wo en quantenum baby a Dukes filling station one line no. Amane ne nkrata beto manim sana e kirintini yesre ECG operational team no madawroma mom konkohweman na mundu djuma ECG operation team no madawroma Quantenum Dukes filling station area mon no why yesi ni bi ati agu kwan mu a ha adwen ehu golololo golololo buka
Mamincha Aegis filling station. Achim Asane Aegis filling station. Filling station e wono. Edme for wono mo attendant no. Chocho. And then choku. Okay, choku. No for choco milupa. I love it. Okay, choku. Dorothy. Portia, aka Posty. And a Desmond. Enipa makumako enen chasronko enko mamo papa. Echiamu pa. Ene mo boss, mo manager. Taku safu. Ani pe ono sumi chana pa. Asene Aegis filling station. And once again, Asene RC Primary at 60. One more lunch in Babaso. June 14th. Yena yanji tri ene sa enko taiwo machi. Ewo school premises one more. June 14th. Na enye fe. Okay, make up. Angwa. We see 2024 about what? Ha. Beye do. Ghana. Ebe je de. Yeko achimo sinase. Eye homecoming 2023. And then no mubo data. Former MP Akwatia Honorable Amasebe Unity MC Emma Asamankasi Owura Buadi Onusube Unity NDC parliamentary candidate Owura Dusai Onusube Unity Odewumewura Achim Etwaso Hene Dasebre Ofosu Kwabi Ayebi ahwe Onusube Unity Ahenkan Kwame Ebua Onusube Unity Sana hene achim osenase onu so be unity ohimama osenase oba panyin echampoma onu so be unity enti na osenase de eho na eboso butai no so mu wie ayasabia flat amakro no ntaya adepa pa tibeta o machi tekusimpo abeyibu a no muntumi enyenwie anya wo ko ba bi na ko pra ana bibi to a yedo be ko akohwe tinefa ko bua no muzunyo mudwumadi ni kama wa tumi freba so nyame nhira wa freba ya mentumi ampeki nyame nhira wa text message Facebook SMS nyame nhira wa onso utie ye nyame nhira e yo man chichire wo bibia na se ehawa episode ni yedi ni di akira na wafa wa test afa 0594841044 yebe di akiri na yedi udwuma ediamo nipa odimiko Facebook live eye Kwame Asante aka Sir Charles ono na edimiko Facebook live ena Branelson ebo onwuma me Billy eye technician on duty metinem emo di Ahenkan Kwame ebo na me medin edikwaku enin kusi buadum dasene yenhia